ibitero Isiraheli yagabye ku mipaka ine ya Libani na Siriya byishe abantu babiri, aho yabigabye ivuga ko iyo mipaka yakoreshwaga n'umutwe wa Hezbollah mu kwinjiza intwaro rwihishwa. Inkuru irambuye hano kuri CIA Empire TV wigezwaho nanjye Sonikizo Day by Day. Ibyo bitero yabigabye nyuma y'ibindi bitero byabereye mu majyepfo ya Libani byahitanye abantu babiri ndetse n'abarenga 20 barakomerekera. Perezida wa Libani Joseph Hawiyou yanenze bikomeye Isiraheli ayishinja politiki y'abagizi ba nabi n'ubushotoranyi bukorwa mu buryo buhoraho igamije kwibasira abaturage ba Libani. Ibiro ntaramakuru bya Libani NNA byatangaje ko ibitero bya Isiraheli byo kuwa 21 Mutarama byagabwe n'indege z'intambara aho zasenye inyubako ndetse n'imidugudu mu mijyi itandukanye yo mu majyepfo ya Libani irimo El Kayalebo, El Ansari, Kartir, Karfur ndetse na Jorjo. Ingabo za Syria zemeje ko zagabye ibitero mu mipaka ine ya Syria na Libani yakoreshwaga mu kwambutsa intwaro kandi zishe umucuruzi kabuhariwe wahaga intwaro Hezbollah mu gace ka Sidon mu majyepfo ya Libani. Itangazo ryasohowe n'ingabo za Libani zanenze bikomeye ibyo bitero byibasiye inyubako n'amazu by'abaturage, zivuga ko ari kuzivogera ubusugire bwa Libani n'uburyo bugaragara bwo kurenga mu masezerano y'agahenge. Ingabo za Libani zongeyeho kandi ibyo bitero bibangamiye imbaraga zari zarashyizweho muri gahunda yo kwambutsa intwaro Hezbollah nk'uko byari bikubiye mu masezerano y'agahenge. IFP yatangaje ko umutwe wa Hezbollah wanze gushyira intwaro hasi mu gihe ibitero bya Isiraheli bikomeje kandi bimaze guhitana abarenga 350 muri Libani, nubwo amasezerano y'agahenge yasinywe muri Ugushyingo mu mwaka wa 2025. Si amakuru gusa yo muri Libani ari kuvugwa, tubafitiye andi makuru avuga ko umuvugizi akaba n'umukuru w'ihuriro rya FCM 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Colonel Nanga Yobeo yafunzwe. Yatangiye kuvuga ko afite abavandimwe be bafunzwe abandi bahunga igihugu. Umwe mu bafunzwe mbere ni umuvandimwe wa Nanga witwaga Besene Nanga Putaz, akaba ari muri gereza ya gisirikare ya Ndoro. We n'abandi bahunze barimo umugore n'umuyobozi wa FCM 23 Yvette Rubanda na murumuna we Fabrice Rubara bakatiwe igihano cy'urupfu. Abafunzwe vuba n'umuvandimwe wa Nanga witwaga Dodier Irani Nanga, amaze iminsi irenga 10 muri kasho y'urwego rw'iperereza iri mu mujyi wa Siro mu ntara ya Haut-Uvel, aho akekwaho gutera inkunga AFC abinyujije mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Undi muvandimwe wa Nanga witwaga Christophe Beyana Nanga we yahungiye i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ubwo yamenyaga ko abashinzwe umutekano bari kumuhiga kugira ngo bamufunge. Christophe yabaye guverineri wa Haut-Uvel na senateri nyuma yo guhunga leta RDC yafatiriye imitungo ye yose imushinja gukorana na FCM 23, nubwo ahamya ko ashyigikiye ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Umuryango wa Nanga usobanura ko hari abandi bagera ku 10 barimo biswa na babyara be bafungiye muri kasho zitandukanye bashinjwa gukorana na FCM 23, mu gihe abandi bafungiye mu bihugu bitandukanye birimo ibya Afurika, Amerika mu myaka 2 ishize. Gufungwa no guhunga kwabo mu muryango wa Nanga bijyanye n'ibikorwa bikomeje byabo byo kubasaka ng'imitungo yabo ndetse n'ibyabo byo muri teritwari ya Wamba muri Haut-Uvel, aho bikekwa ko hahishwe intwaro. Mu gahinda gakomeye, Colonel Nanga Yobeo yakomeje atabariza amahanga ati ni muntabare rwose umuryango wanjye barawumaze. Nyuma yuko Nanga yakomeje avuga aya magambo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov
yatangaje ko bigoye ko amakimbirane y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakemuka mu gihe impamvu muzi zitakwitabwaho. Tariki ya 4 Ukuboza 2025 u Rwanda na RDC byagiranye amasezerano y'amahoro bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo kugira ngo ibihugu byombi bigirane amahoro. Muri aya masezerano harebwe ku gukemuka impamvu zayo zirimo kwiyubaka nk'umutwe w'iterabwoba FDL umaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa RDC. Ibihugu byemeranya ko ugomba gusenywa mu buryo bufatika. Nubwo leta ya RDC yemeye gusinya FDL ariko ivaho muri Kamena 2025 kugeza ubu nta kintu na kimwe barabikoraho, ahubwo akomeje guha uyu mutwe w'iterabwoba ubufasha barimo intwaro, ibiribwa n'amafaranga, ushingiye ku kuba ayifasha kurwanya ihuriro rya M23. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye i Moscow muri 20 Mutarama 2026, Minisitiri Lavrov yatangaje ko nta bimenyetso Uburusiya bubona ko byerekana amakimbirane y'u Rwanda na RDC azakemuka vuba. Yibukije abanyamakuru ko ayo makimbirane afite impamvu muzi kandi ko mu gihe zitakemuka vuba nayo adashobora gukemuka. Ati hari impamvu muzi kandi zidakemutse aya makimbirane ntazakemuka habe na gato rwose. Uyu muyobozi yasobanuye kandi ko ikibazo cy'umutwe witwaje intwaro wa M23 kigomba kwitabwaho kuko nabwo utemewe n'amategeko ya RDC, afite imbaraga nyinshi zituma ibyifuzo byawo bigomba guhabwa agaciro. Minisitiri Lavrov yahamije ko Uburusiya bufitanye umubano mwiza n'u Rwanda na RDC, bityo ko bubahanye basabwa gutanga ubufasha kugira ngo aya makimbirane akemuke. Butanga kuko bwifuza ko akemuka vuba rwose. Ihuriro rya M23 ryatabarije abaturage b'Abanyamurenge ndetse rivuga ko bakomeje guhohoterwa muri uriya mujyi wa Uvira. Nyuma y'uko iri huriro rimaze kuva mu mujyi wa Uvira, abaturage batangiye gufatwa nabi n'ingabo za RDC ndetse na Wazalendo zikomeje kubahohotera, zibacucura utuntu twabo, insengero zimwe na zimwe zikazigarurira, amazu amwe namwe zikayasenya, ndetse bamwe batangiye guhunga bahungira ahantu AFC M23 bayikambitse muri iyi minsi. Ese ibi twumvaga ko bitashoboka kuki bitangiye gushoboka? Wari kumwe nanjye Sonikizo, ntuze gucika amakuru ari buzo kugera ku isaha 12. Nubana nanjye uzunguka byinshi hano kuri televiziyo ya Empire. Ciao ciao.